Sasa tuko na mtoto wetu wa Mbeere. Mheshimiwa alikuwa mjumbe wenu, alikuwa speaker, attorney general, waziri, mtoto wa Mbeere, Justin Bidan Muturi. Asante sana kiongozi. Andwa Kadhanje, andwa Muminji, mwekeru kuona rigiji, getunga di number 1, mwaka na biyo, atea okete, nundu waku muvo ya kura, siakarishi. Harabe! Harabe! Leo ni mwegwa, tongea mwegwa, na my brother Lenny, no mwegwa, no mwegwa rakothiere. Ndio ni pole. Tondo turaugira tunyita na turuta wira bandu baba. Na tuauga na ni mwirwe ne rigiji. Dawa kuma tunyite we yathi ya korona jumbe maita megana mana kama kwa ramutalire erariwa ndwega Silas itamurwanja miyo murokwa Gachagua Jovre roko mondo ageringa ajotiana kura kwetu evurole tukozo na juma itagana Sirivesa mate akiruta miaka 10 Justin Muturi akiruta yake enana Lene Kivuti akiruta miaka yake 5 na mokito kamuke muongera kegi ya senator kateguo atetwe Lene Kivuti nanie nitweshe wero wa mbunge twauga eringa rere tondo mundu jumete ndawa no jumete vurole dange tweka mojumbe atena kura cia Muminji kwa kwiwana no mugongo aka Muminji tia Mbeere North kanyongo ya mathiga megana ngati matatu ni kweno nyongo ya Mbeere North igotura na Mbeere twauga nigetha nyongo ikarire wega ibote kurugika no anginyeri ikorire ngwana rikorire thigarire ikorire ba na thigare unene rigwitwa Muminji twauga andwa Muminji tweke matheka gaka nĩ kabina gaka bende meruka kigete twauga twe mbwaingenie na ekuo matwa bandiri aekuo na ebau na twe nake Lene Kivuti ebau na mwamwegua bwa mwira kura mwa muvera mwekerie karishi twauga atiriri tuti kwenda twina mwana umete evurole nangane chiana ngaigire ithatu na atu evurole turwaka ondo atinwa olia gitikiriko twauga hapana tuti kwenda gitigiki ingwana bura kiama giakwa kia NDP kiria ndongoretie karishe rae wa kiama kia mbathi kiria gitongoretio ni Lene Kivuti ni mugane mweshi uguo Lene ambira tondu gitigikwira ya kiama giaku ningunengera mundu wakwa karishi arae wa kiama kia mbathi arugame na kiama giaku tondu giti no nginya tunenganire Muminji harabe ati andwa Muminji kwa kwewe nirenge na kyo ne kimore kana teguo ege kimore etegio yago mulika Mbeere ciana ithome atiane murieni andwa Muminji jireno yaku magikuyari kuthie bithukuga kirie karambare kirie nginya ciara rukwati ndaga ina gakiwa the marie na Ruto ngimwira mujumbe ngimwira mwana ke wenu uri ramenyire Ruto
Umundu amaveni agakwira riua riumaga na ava rikithwa na ava nakuroretira metho uguo tondu ni mundu mwi mundu amaveni mwitagwa Ruto na niwe rais wa Kenya bwana ni mweshe gire Gachagua jora munini wake niwathokora thokimuvenia ongegwa kiora giuma ronjere gekwira kingangine kirwaru itekia ongegwa gya umaro kura manjere gekwira kingangine kirwaru itekia tondu maturaga na kingangire ko riu ngira mundu akiringa ruko mundu uratindo kiuga no kuno mwiri to barabara iyo barabara utundege kwa na riu nake mundu akiringa igire arakorokire banini na nie ndina thena nake karute wira wa Kasongo tutina thena nake karute wira ucio abetwo ni Kasongo kateguo nie ndina thena Kasongo no ambutire kuria no ambere wira wa kumwenukia 2027 Ochio Kasongo Ruto 2027 Moshie PO Box Moshie Sugoi na nekioni yuruka Kenya yonde giuga mondo ne mwei na ne mwei na indo iria cia mwenge nicho yago ko ikithondeka njira ino cietu nicho yago ko make ko ikihakikisha ati mathibitari mena dawa nicho yago ko thogocokia nyamu etagwa leader mama tondu mwenale wao matibabu afya ni wathukirie kana athi ani andu wetu riu mundu akari uguo ri na ni kwaraya gitu mwenukie na twa mwenukia akikinya muci uguo ikithira mweri umwe tumugire tumutware gotire icia ite cietu no anginya agacokia ni Muturi ura mwira uguo no anginya acokerie mwenge wetu kwa njira ino cietu ikathondekwa na andu mathibitari metu makathondekwa na andu mashukuru turauga mashukuru mathondekwe wega muciari utikwe wira wake ni wa gutwara mwana na ndekero office na mbeca thirikari ya Kenya ina mbeca cia kwigana mongu wetu kiugo tutura kuoguo kuturari ora twese mbeca ciego cia kwigana cia kuthondeka kithomo nigetha mwana wothe kithomo riko kigana na ya ndothe the cionthe mwa tongithondeka ati muciari mwana kuma primary nginya secondary utekoro office muciari wothe no amwirekiria murigo kana atia no Ruto goroju wothe tukawambiriria na tariki 47 twathura Karish nigetha twambie kuonia mundu wetagwa Ruto Kipchirchir twambie kumuonia ati enjirari ya kwinuka ni toreke kirekanio kiuga ati riri mundu wetagwa Nabukadneza erirwa ati mene tekel uthoma kinwe katia ni twambiriria muguve Karish na nie ngimubwaga andu a Muminji aromeni ngai no muvete nafasi ati gitekima Muminji yakaire mutokie heshima yale doria Mbeere kirege atomire twena kevuti tuga constituency cietu cia Mbeere cietagwe Mbeere North na Mbeere South uvoro cio tugikira thini wa katiba Mbeere North na Mbeere South tukiruta ritho ciake kona gacoka nigetha ritho ria Mbeere ri na mbere gwikatia akwa kwe mundu umwe wana Mbeere tugekira thini wa katiba wa ukiritie ritho ria Mbeere Kenya eno na niwishe kene ne Newton Kariuki wa kari Kariuki aberie kwina na gukana mundu wa Mbeere miaka ya mingi muno mundu akirimba no eco no voroma kate gonjiro harume katonge mucokeria ngatho ciengeire ku tiga gukiria ritho riu ria Mbeere uguo nigetha rimenyeke ati Ruto amenye kwi andu metagwa Mbeere harambe nyine ngumuvoya ni andu wetu mwekale kura vale uguo mwekia
na mundu angi kureta kao ba uguo mugitonya kuria kura ire mutika ume na nja to mo manja kama mama na vazi mauke maiye mauke kuwa kile kwa kwe mundu mugeni re avaka thanja ruko agioka kumanga manga kuwa nuramona akeromerwa ni andu ari athatu mundu muturamenya ni uriku athie agenda ngo banini re mwene mwechera twekaga wathokera kutha mundu ucio mwe akethura vuga kigaragaraga acio nge makau magoko ngoi matako myako mathiete tono no ngia tubigitera kura cie uyu no rigithathi wa Mbeere na nigetha ni mwire miaka na miaka igauka andu makauga we wathi ukiuga we kora Mombasa thwa kuma Mbeere ukiro we athiote andu akuthakira acio andu tutigane nao ni kango mvoya tono tumvete nafasi yo andu bathawa tutimumenete mwe Mbeere no thikateguo no andu anthawa etekirani giki tukive Muminji kwa mundu rio gwakorwo ena ruo rwa njira ino wana mukathira kuthi kumuria ingi tono ni atumagirwa muthenya ri kwa mukathira kuthi kumuria uboro wa njira muthende athiocherete kura kuria Mombasa Kilifi muka ona akiocherete kura kuria Kilifi Mombasa riwo kamwira uboro wa njira akuma gikuya ri thiakirie amenyere ku angorwa ngia kuria nthawa kwa ndeci onge mwira andu ara kura muthano ndagikura ndeci ni kuku na ni nthawa yao riu rigango moria andu a Muminji na guku kathanje tafadhali mutuetekie tuthure mundu wetwa Newton Karish harambe tondu wana na mwena ofisi ya Muguka Sacco Society Limited emokora kwegwa kuma kwe mundu wecho uboro wa mira kume mwana munini haya harambe tuthikire kuma kwe murata wakwa my brother ethagwa Franklin Mitheka Lintuli